some ubenya. Yam soon some ubenya. And EGM some ubenya. And Yumpana Kakuma ubenya. Yamay Muamano some ubenya. Or some party bro ubenya. Ubenya Nina ubenya. Sompa TV. Yabana Papini so. Sompa die. Emma Kefiapa. Dumienu abo Ghana de Shamanma Yamamunina aha na yesan mama kwaba eba Sompa 106.5 FM Accra. Ebredu susan sama hodo a edi ahimo maimu ama hodo so yetena se esin konwa bekenkan ni nyina ema mo seprem to breka sebo ensemi efri yatena ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo saranso ena okwa santemante mu kropon kumase emu a enam Sompa 93.1 eso ayiko 100.9 FM ewo kumase hono madam for radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo takwa de Sompa 103.3 Techiman 106.1 Sunyai 98.9 Enkranza 90.7 ena fe doma 101.3 ninyina Sompa Krono Kingdom 106.1 FM FB ewo emfimfi mantemu ena fe Kanesh Urban Radio eye omanfo ye 1.1 ho nyina dwadifo no womsu 87 bi ede afa odoma 100.7 FM enso ewo doma hinkro decoder no so woti yenka eye Sompa FM ye streaming live ewo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra na wa like page no wa follow ede amaije wadwenkyere no efa to honso maye kama YouTube no so aye Sompa FM live honso kwa no wa subscribe page no ye ba ya na wenya notification no na onso wa join yen ewo ho www.sompaonline.com honso ya boabo ansem ni bia no a ubetimi anya bi na wakenkan na yatna sesei no hyene so se eye gasem super strong waterproof cement ya gasem for ede aba no eno ena ekura yemu awie kasa natural mineral water enso eye abujun so aya sonson so krojin hajia special local food nso se order bia wo ye program bia wo ye no frɛ hajia na wontimi take order no wo be serve o kama ama wo ho no wo mani age time eba mesha enso eye malaria duro onya bi na wono no mo a eboa mo apom den nsem no so etimi ekonkan Sompa TV ewie nso kase ebo no ye twagu live ewo ho no nsem ahodo a ye de nam no ne ebedi mu akote ni bi ene se awrahusem bi esi esuafo na makwan na nyanya no gomu afa ho hwe ne ba kon Lawrence Dogbe teachers quarters wo wa to nsum na eyenso ben ya kokwa de made amane yen ewie ye de mu nsem oba on my kokro Ghana yati asemde enanu abokina faso mpanimfo ede hye eto yeso a se ye meto tomatoes no wanu ma yihye ni na fa mpanimfo nkita hodi a onu mpanimfo kodi yenti ye bedi sansem yi mu nkomo wo homa ne so National Association of Sachet and Packaged Water Producers woma de ato dwase sesi a ensuo bo no woma totum eye sachet water no baby egina sane anhyehyɛ no etie ewie ye de nam afe eba nwoma suamu a PTA fo na wo so kasai wo national council ne se enkura no be wie BC so hwe na wi amua ye beba na afe na wo ko choose school ni de empanimfo anwene ho mienu na wasasem no ana Institute for Education Studies IFEST4 edi ato dwakire mu se enhyehyɛ ya sesei empanimfo ediba efa mofra ne sukuo mu twusuo ne ho no wo mo agitum se etwe Onmunyanfo Hassan Tampuli ene kase wo kire se charges foforo ya airport infrastructure development fo ahyehye ewo wiemhyen ahodo ni mu anya ensunsuaso no wo se ya de bia ehadwene empanimfo wo mo hwe apomuden so akasa kyese wo no ma se ati atua no nsan kwa adwuma sanse anoma aka nsem David egu wo masom na tamale
hospital so share adwuma casual workers is still katua mai openi bi kasa we financial experts owura kwabena obedako wakasa kire mu se bosumi akatua kakra ya gye no enu ntimi e ma meye bilonia o na woni se sompa de ye ka empenifuo etie ye beye suame interchange ho enra ya kura wo hot bite kase ebo no so didi hu nkomo ane ade ene yeda sore ya santemantemu soafo de atu dwa se contractor wo medi project na ahye ne nsa ene eka bia da ho no wo matua de ama na wo ba beye interchange ne ho adwuma ene ne wo kine ya neno na asantimamu ya kase ebokure ya so eba salangari fo akwaji baabi aboso mewie wo matwetwa bi wo hena wo mpotemo se nokure bia animu mpena ho ntokwa na wo mbekun ne fie na se de mu nkire motie no wo de ato ayen ho santra mra shebedwani ayonanya for Richmond Edem Kofi Potosu wadi atudwa kire mu se emra shebedwafo no enye se wo mo na development no anase mpunchu a yade ba ye mpeso aso no esi wo mabam wo mo de wo mo chinchim city akeke ye wia ye do bekọ amanone arehosem bi esi ewo Burundi se eye explosion ibi na akoso ye kase enipa nan na womo ahwere womo kan wei ene ensem bi na awie yi asonfo basa ye bekenkan de amamo medin Adwoa Asare mene Abena Badu adepa Kofi enafi triple amai ejapia Apam Dadaa afi abusua hye TV no so sa wonte ho aka ho kotena ho sa na wunya nso data nso aso na bra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live na YouTube eho ye nyina ye nante kase ne ye hyase e de free ka so afa ho ye nya no enkomo na mede ebai Dadaa basic senior basic school wo mama kwan enura kura na asasuafo no ma kwan na womo teachers banglo ho gota womo yi ni bi de friend drains no ebi na ahwa ensu atamu a na abamu abako Lawrence Dogbe ene ne din make say sane wokwa asudware ana wo patre ene wotomu woti nananom wonse do na amaneba kwakwa de ma wo ne timamufu a wo mpatam ho edi nkomode na wo mu nimfa asem ho no wo mo bo no so ema wo de ma na yen or she supporter now so yeah no I road that way should mo so supporter no money by time I be twin we na supporter na arog we should mo enti order deja almost ewia we ya omo ya miensa na mo ba enti onu to mu no mienu adwane agya no enti omo kan se obi to should na mienu de omo dwane ko na baako eboa baako ehun sa na ofre na dan fofo na omo hwehwe na sa na ye na ye gota ye bridge ya first can faso na so iso to ya ehuhuru cement ni nyina concrete ni nyina ma isia abaya muna enti iso to a efa ha kopie nyanya no epo no mu etama iso na eto bebrebe no ewie aha ne nyina ewie ma eto amuna kese wo enti mi yeso se onim se iso na mu dosa because yeso ye ba na ye nim se mu dosa mi di iron road no hie mu ansa na mi hu se na iso no mu do ye pa omo dwale because ohwe a oyi ni squat ade oyi ni kare ni bibia to ho ana aka ni supporter ana o de dwale enti no mo ba ha enyo cross no mo cross se na ye nyina ye di ye ni hu ye hia se ye san ye bridge ni fufuro because eno timamufu a wo mo gomua nyanya no afa ho a wo mo ne kwakwa de ma edi nkomo na wieye no atoyente maboafo kwankyerefo a woda wo ma no ewura Hassan Hamidu wo chese no kre abamu ano ese won ka ati asefo ho na Dadaa basic school ho no wo ko school wo from wine wo mama kwan yo nure ya na wo mama kwan a ene se wo mukodi asudware a ba mu wo edness aka no 4 to 5 now. Me call every one of my colleagues. Disaster BAC. Akwala bi kojari isunumu got let me say it got na MSN tiko ball from na. Nkwala no dwane eja nti ono odane nanamudi. So yeba na mpa ye dwane ba ye be hu say ampa so oda ho ama ye yi na efi isunumu. That's what we saw here. People were complaining about the bridge. And Sampa bridge in there. Last month here, Assembly no any honorable DC any MP or my engineers have assessed about the bridge. Say ni me a bridge in the yababe ya mo enya me na wo ground. So first of all the investigation underground na to say
omo ye school no omo say every day bia omo ta badware e won so no na ye bia bufu ye set mafo na omo ti ara no ye bufu ye say na den na nkwala eta adware e wo saa insu we no mu a aden na asambo no wa ha ya na say ye main office wa ya den na mo be report to e kire omo say mo amba mo adwem enem so no sisi any disaster is ene a woti ye ya atwe nchemu aboafo kwankyerefo da wo ma no e wo empotem ogomwa east mense no mu owura Hassan Hamidu na wone kwakwadema ebo nkomo yi Ebusia yeremu ewo edwadie ensemo na bese match bosome no ne da na etoso edunkuno ana enhyehyeye efri Burkina maimo eba ya wonum kiremu se de esiye enano enam so ema wonum kiremu se tuo ekasa Ghana de hia wonum koto tomatosi ye husem ekoye ensrepe no wanu pene totom pene no a enti amaman a wanu befa tomatoes wo nyina no mo de so no ato yenso ya na Ghana so eka ho ebi empanifo akoso adi hu kita ho a nene yam no kasai Ghana yamu ya furu so hire na yeda ya ninkum ni so da papa ntunkro mo se empanifo ene adehia wonom ewo Burkina akwakodidi nkomo na ne nyina no opani a wono otua edwadie ena fei agric business ho sensem so wo mai mo mame Elizabeth ofosu Ajari any penifo didi nkomo akwakosi se wanum se wo mate enkomo aye ni wo madi sanse uhwemu Burkina ne Ghana sei no ye ntamo de eba na adwadie mu a enye ene eni ebedi dwa na de ekosi yama bo mu kiremu se fofianto ata ene wankwa akwadware abamu ne de keka hu no na se de koye ne de sape ana na wose wonum timi yanso wennei wo mu se etuo akwatwene de twene Ghana ebetumi aba abeto tomato su ye ko ahoma ne so na yene hajia mu manzura ya wono na upiem wasante mantamu a edwadifo wo mu tunto tomatoes no oba ahema wo ho na be de akire eno no na yene na di nkoma bisanse saw ensemi wo mo esomu sei hajia mahai yada se papa asemu edia ya asemu de o ana enti no moti ne say no mo ho ye mo dai na muso mu nso say ye wo de we are bibia beto ya say so Ghana sorry gina na so o ma ta se ye nim de beti bibi ba bibi ka na sa na mo ebe hajia ye patrona da biye kakra ema ye na ye no nkomo no ye pese ye tinde ye wukani yiye no kwa hati mo kasa na mintini yi aha anya de fafo na tare wa soma yen na eti ye nkan ye pa mo kasa no kwa mintini yi aha enti wotene kakra de wote mo kasa no mente wotene kakra ebusia yesanso ahye na yabo apini hajia manzura bio na yahwese wobete yenkan yie ewo homa ne so esanse we dia yasemda pa yenuanom emma afe ya maamenom ne ya nananom a wo motonto tomatoes ya hodo no ene wo mo ate asemde na hye ya wo mo ena wo mo hwe adwadie ene agric business ho sam so wo mo bo adwuma papa enya asam koto nipa ya ade osaye yi empanifo a wo mo di ka kwa wo mo kiremu se wo mo ko ba ko mienu miensa ene de toso num ansa na bibia tumi akoyie na kyese empanifo abo adwuma ye ma wo mo ene adwuma na yensa so enhwe de befiri ho aba haje anya maye die yento ansam no eso ewo ensam foforo mo haje aba homa ne so yensa so nkwa ne nchen biem se de wagina yie haje oti yanka aha yada say na ebra wanu mo de sono eto so se me ya mefa tomatoes no o how ben na santimantam mu amutontos mu ko mu haji anami bisa se wo hu efiti sa yade sono eto so se me ya mefa tomatoes wo Burkina no wo how ben na mu ko mu o I am sure the bill by Sompa. It was here one senior did. Aha, in Tema, and I am sure by. Say na empanifo ene wo makodin kwamo ayi sa sono no afri so no
sese no wo ka asem bi edi ka fra wo no wo se e wo se Ghana ye boy ho so wo betumi ade hihye kakra bi wo wadwi mu no de Ghana ye ya e betumi aboa yen dia Ghana ye ya ni amo e be ya wata so dry season we share ya ye bi ya kura ni ga kwa kra e wo be so so ami ni yes they did ya da so no so ida na yo still big ya in passport on no so what na yo don't show what so we need to put business na home Haji ayedi wisi mu akoye nyanenti yese wo mo be ma mu seedlings eye ntosi ya baby na wo mo ni ji ho no wo mo aduadua matene saa me ma to mo pia Haji ahoma no emu enhyeda na ho papa mayen enti yedi no ebesi ha every pemuno ya besa so adimu nkomo akwa kwesi asenti abusua o my Ghana yate asem de ni nyina ne se Burkina wa mo so na wa mo de to ye so ye ni aman bie no ye de ye hu asan se de kwatani ni kai wasi ye mi hu afi o enti ne ye hu afi ya sa do de wanom ebetumi akọ Burkina akwa tomatoes na so aban ne so ade hyehye ya gwakwam a ya nkase ye bedua ye de dam sa hodo na haje kan ye betumi aye ni yie na yaso ye nya bi ewo man mu ne be wiase no na echese Burkina kra ye nkobie mu a ya ne hajia manzura enso adi mu nkomo efra sante emantamu Abusuan ye to akase bono eso na National Association of Sachet and Packaged Water Producers eye wo mo a wo mo eye sachet ensuo ene pack de ya ne kama yi wo mo abo amane se wo mo atunsuo buo no nyame ya domo ebe hyase busumi ne de toso ensia enti X factory price no eye asen no baby a wo mo kokofa nsuo no sesia ne ye beton de ama wo mo 8 Ghana cedis na womo free hono mo ba womo ba beton no 10 Ghana cedis ede ama womo tonton wo shops ahodo no enti sesi an wo kwa akoto sachet water first e bia bag no ye tono ebi ton no 9 ebi nso ton no 10 cedis ende ejina brand kura wo pese woto na emom no womo kire se ensuo no yatum enti e bia kane de na woto no 8 cedis no sesi abeto no 10 de na woto no 10 cedis na wo beto no e bia 12 ana 13 womo si abro so abag bako ensesa womo toma ne bro 15 Ghana cedis namsi we ya mode peg ya base 15 Ghana cedis de ensesa ye ton 15 kura be ton 15 na empenifo hodo ene ensemtwofo edi nkomo se materials na womo ede ye manufacturing no eyade se ne bo na kosoro enam Iran fo entokwa ya ekoso wo honum yi na owura kwame Japan ntra wono na ye director corporate affairs Emma association no woni amanebofo edi nkomo so between US, Israel and Iran, Middle East and Iran, so Robert, based Timina, or a ministry, Amma, Penyaman as a crime to say more aquatry, Oma, Animan, Eban, Sisi Gradi, Akubudia, the woman telephone, also maintenance supply, the Gilbert Square, a clear, the Democrat declared the donation of force measure, as just only a contractor, so it is supply demand, but all to supply into the witness supply bands or name one to Wasan Atunzi, the Mina, Nima Baby, the pension, the bands on everyone's fire, that's on the Maya and swap to the same city that to retain Antinama, but who is a pricing from 6 where one so to Amay notice the Amazon say, or to be a man who said, or not to begin so winding house and in second number of these are rules from 6 to the balance for entire. Wei eye owura kwame Japan ntra wono na ye director wada corporate affairs ano Emma National Association of Sachet and Packaged Water Producers for wo mukuo no enti Monday Adwoa da ye nimi ukwa akoto bag of sachet water me pato anya afe na ani store owura na ekwa akokon because nsuo ni yatum wo se materials no ne boye den Iran fo ntokwa enti ene yesehwe synchrophobic na rubber no kroma anti yenye rubber na se rubber ne ye process ne wa ha
enkomo na mpepi ya na yedi no aye ka aban ne nte no ebi nie rubber no enua wo horo mo ayede ye rubber ye ya na yasesa na ye de akọ obi ma so rosa no mo adan ni e de aye rubber e de aba na yasa akofa I import ya bo man ni musa de abemma manufacturers say wo mo fa nya adwuma enti ensem asesi aba beto dwano no ye kwa homa no so na ye ne be matenti akwakodi enkomo ye ma na efa empotem ahodo bi sesesi ye nsuo yi ya to buo ni mu no pure water no ye beto ba akosen because sesi ye to no 50 pesos 50 pesos no mo to bag no e bia 8 cedis e wo mo mutu ni ho enti sesi ye de ko 10 ekosi 15 no san en wo mo ebeto no be matenti wo teme nka me mo akwa abawu Esquire Madeso. Right. Ehi na wugina sesi ana enkomo be na ekoso woni empanifo bi atimi adidi nkomo eye adetonfo ni bi anase baabi a won be fa kotu ton no san na tie. US ka be pie mo e wo domidwam a pempa me no ka se domidwam e na migina. Na oba ha no ankomo ekoso sania udi kan bo ho amane no. Pure water mo na do na sama wo mo e kan se wo mo no wo mo nim aban na tumo so wo mo sabon ko na tumo wo mo dia na se chanti ana se 80 na dada na ane na mo ton no e na wo mo ba beto na se do ada no dru na se 60 di na so mo so wo mo ton be ton no a obi se ano no be dance no ton apa de so de binum se kan se wo be ton sa se 160 e na be ton no ba ko e da man di bia wo be ton na pempi ame ka se na nyama mi digina ha wo so ka wa tle ni do da kana de aye no ma me ba last Sompa na issue tu mo me do da di no de me so da na fo au se ngu me ale ya na tama yan kan de dia so de ni ti de ya ni ya so da na ko to ni ti noa also da kana sama ni kana be I got me na ya ma me chance nti afa we ayo gati na wa kan so wa trata e be timi na timi agina our fair announcement it go pass there for the Somba ko matima mo fo ni hu se 1 cd 15 cd and I be pound no so mo to pound my 1 cd ba ko ana 80% ba ko a ahwa akoye bo ati bi nti de wo jam pempen wo do mi jam asa se ne te Right na wetimi adidi di nkomo ni bi efa womo a yetu free womo ho no se womo se tracks na ede ba no womo na ekofa no wo factory ho at 8 cedis na womo pure water fo ni beyi cotton no womo na ebeto ne 10 cedis no womo so ni omo adi nkomo omo adwene se womo ye krado se won betum saa Esa mo so ma womo e kan se womo anya tinase ma womo no womo na to be nkro mo awie nti no tani e bia ba no e do ada no ta na etitie nti se womo be tuturu womo ho ne ba na se 10 na be fa womo ntimi enka eno no eburo bia anim eno an se wasa ta wati na wako na nkoma womo san so edini se wo ga na ye pia wata na se ye nso no ta no edidi so company bia nsa nya woti e pa na se fanya womo bo no esifa nti owura campaign we mo fa to na wo to se ya na so he na se woni nje bo no ho a na nkempa so sili na wa kwa fa to ko nti wo mo nkema wo mo ekeka ta no Moni adwuma be matenten me yemfa wo ensi hanom na ye na wasepa be matenten ye yamane boni a wokopie mu ewo domi dwam wo mo tonton so ni bi ntime pa cho se de wo kan wo sesesi an wo mo de beje 1 cd enti sachet water ba ko no 1 cd en wo mo ebeton no sanse 20 pesos ni yesi yenye 10 pesos ni yesi yeni enti ade a ebi esese ye ton 30 pesos wo mo ton ni 50 ade a obeti menya ni 60 pesos na 70 ye beton ni 1 cd enti saa niema we nyina aban ne te ho hwe ye beka so na we di aban asem wo mu ye den but say ye the enforcement agencies ana say task force bia tie si dwam en wo mre nam shops ahodo mu na ya papa wo bia ni so a anka menyi ni se ebusia ye ni abreo anka menyi ni se sika so obi sika wo man na twa se state currency na ye de ya adwuma no obi de base ye ba beto ade a
yɛse yɛnye because o de ma obi a ono so wonye enti nkomo no de kwa akire enti free Monday ekono monye krado se pure water no mobeto baako 1 cedi se monto baako 1 cedi so a companies ne dɔɔso sase no so ye 10 cedis ebi beto no 12 ebi beto no 15 enti de usika beso no mepa atɔw na wakoto dumie no kase yebo eno an yeguso a ye de bre wo Sompa fie no abusua ene je se wonu anso no bi e de gutuam na onom wade nkakrakra antesa ene na yebekwa akwaje sika dada no a na we de PTA fo aboboa no ene yeduru National Council for Parent Teachers Association womo ase sade enkoda no titru ni basic fo womo tro BC so hwewie ni mu ayaba wo ho aggregate wanya afe na yede beto so aka se monko salati musuku na no so aba be adwuma foforo ne no na ngumasu ahye wom se wo makasa ho enti computerized school selection and placement system CSSPS foi ana wo se ebehia se wo mo de sakramu bi beba na adoma bo amanka wo mo nwie no wo mafa wo mo de nyina enti we no sanka wo ka 1 2 3 4 wo maka na mprendan ni afa na asam no wo mani abre ho pa na PTA fo no pani a wono enegina wo manamu kasa yera Raphael Gabson wose se ensakramu bi ba anka beboa asense muya ne beba wie na afa na wo mo kwa akosalete suku a wo mo hwehwe no. Before the minister's announcement, we as part of the stakeholders should have been on the table to understand what diagnosis they did and why they came with this in their own view as one of the best policy alternatives. You see, development and education together with those, one head does not go into council. And it is enough time the president draws the attention of the ministry and the Ghana Education Service and all their collaborating agencies to know that those of them who are implementers of educational policy, they cannot be marking their own scripts. They cannot be layers, levies, and judges. It doesn't work that way. And I think that the government should be more listening, and the ministry and the Ghana Education Service and all those who matter in some of these issues to see that at the end of the day, we the parents, we are the consumers of these whole issues. Ano national chairman PTA for ni nyina no pani a wogina wo manam Owura Gabson Raphael wono ene ne yamane bofo edi nkomo yi na abusia ewasansan semina mu no esanse obofo ne de ne nam ho apaso ya BC fo empanimfo aye ne se de emofra ne bi wo ho no mu a wo mo tworo so we ni hwie a wonim se watwera ma enso beba me sana e bola nko a na ni sukusu ya wotwusu ye no wanya mu bia afa wode ne kwato bungurungu yoyo afa na wofo beka se ye tenkran eno ma mba so kwa bungurungu su e bia na resort ya wanya ye no ehwo na wase ye de ne kwato e bia wase ye de ne kwasa bi ba bia ehwo no wofam kakra no watumi akwa akosua de ho enti ni panifo hwe de nyema gunsania yi no ma kire mu se na ne resort no mofra no ye be ma na ba o resort ni ba wi a wonim se bia menya Z ana menya F ana menya D no na what choose who school enti na no panifo ni chim say after the result ne beba ne be ma na watwe baako na wo de akochusu school a wo sha ene wo grade ya wo yiye no ebefa ni watimi anya school a wankasa wo pen na wako na sansami eba ye Institute for Education Studies I first for so ade o manu atum wo mu chirem se aban no betumi aye ne saa no betumi ade ne ma ade anim baako mienu bi ni ahwese saa system a wo mpese efa no ebetumi akoyiye padia enka wo mu ta kire se kutu se bam opani kwankyerefo a wono da I first dwumadie ya no aye Dr. Peter Antipate wone Sompa kase ekasai. What I think the ministry should be doing is to try and then do all the possible scenarios, test run their models that they have developed, ensure that the system is foolproof, so that the day, when the period is due, it will not be that that time that we are now trying to test the system, but it will be just a continuation of something that has been, more tested and retested to ensure that the system is foolproof. Openi wakasa yeyi eye openi kwankyerefo a wono order I first metre Institute for Education Studies ano ewo meyimo Dr. Peter Antipate eno wono so ene ni penifo de wo manu atumu se ebetumi aboa pa de a wo mo ani kanya baako mienu ne yehwade se efa de anka no betumi aboa mofra no na ene wanya school echina na replacement no ena ba bia ye de me bato ye mempe ni nyina no esu betwa wo meyimo wo
ensem foforo emuno ranking member abediechire ya woda bedweku a womo na hye akwan akobadie ene akwantempon ensem so Alhassan Tampuli Sulemana ene wakasa edietia airport infrastructure development charge ya eno no sika bia Ghana Airport Company Limited fo ne aban akanbo mu se womo ede ba beto oman domestic airlines ahodo ya womo operate ewo man mu se de be ya sa sika no wombetimi dia ye nsiesie ene expansions ahodo ewo ye airport no na efiri se sa asemi beto dwane nipa bebre ena akasa ho ya ye kasa ekra ye se Passion Air for Africa World Airlines any domestic airlines ahodo bi nso aka wo bia the 100 Ghana cedis ato eye fair na nkakane a passenger for no wo mu tua no enti se bia wo twa plane ticket efri Accra akokumase ana efri Kumase abankran efri Kumase ko northern region ana ba bia yetimi efa plane e wo Ghana Harbour afana ba bia no eyade se wo mo de 100 Ghana cedis charge foforo aka border da na wo mu etua no ho eno ena yera Alhassan Tampuli Sulemana ya kane no na wo ye so afa wo hwa kobedi ensem so de atu dwase sanhye ya aban dia bei enya de ebeboa sansa passenger phone ye de sa charge ne eba beto wo so eba ne sanso a na sika sam no ntotoye ne enya de se ekoye kura na wabra wo kire ne nsem wo se eye ne wanwa pi se aban ne tena se eye nhye bia sabe eti sei enchiremu a wo de ma ye nie. Introducing this AIGC now smack of a very insensitive government that is not reflective of what is happening on the global market. Today, the price of aviation fuel has gone up so high that airlines across the world are adjusting their prices already. And then Ghanaians are going to have additional pricing imposed on them. I would have thought that a government that is sensitive to its environment would have held on with the implementation. But that is not what this government. Onimonyam for Alhassan Tampuli Sulemana wono ena ye ranking member bediechwe ya woda emrase bedwam roads and transport committee no ano ena wode sa ensemi etuja abusua ya to akase no so na yedumienu de na awia ena yeto ede mawo na ye kosiremantifi Northern Regional Hospital anna ne ye nim wo mo se Tamale Central Hospital no adwumafu a wo ho ena wo mbo sunjotire wono mo se ye kapa dia Tamale Hospital ho no adwumafu a wo ho atiatua we ye de etoso miensa nanso wo mo atuatia ne nye de wo mo te ekotena fie ni bia sit down strike wo mo timi tena adwumam ya afo no ba no wo mabo mimfi taduku e de kire no ne nyina ye se wo makatua be se boso minum bia kam wo matwe mpanimfu atwenwa wo mo ntese dogo bi nu abe na kwawie no wono mo se panin kwankyerefo ohwe apomuden ho nsam so ese wo mo se ayere so a obenim de etoso da duasa wo de wo mo nkwa adwuma wo makatua beba wo mo twen eda no na yedwada abesene ko wo mani ba mo ho so no na first April Fool kura san duru so eno na de ogina wo manamu casual workers na wo se wo de besi sa be wakatua maaye no de ogina wo namu kasaye molo lera. Yes, last week we went on strike, and as the strike was proceeding, we were assured that we will be paid the following week on Monday. So the day before yesterday, they didn't pay. They rather picked some people and paid some of the oddlies and paid them 1 month each, which is not all of them that they paid. So the rest, what are they? Are they trying to tell us? If you are owing somebody about 5 months and that fellow gives you 1 month, what can the money do? The Director General also promised that Monday they will pay us, and they are not paying, and they are not telling us anything. And no, Tamale Central Hospital, the Northern Regional Teaching Hospital, no. One more, Edmefo, where casual workers in Ibi, one more paper, one more store room, na one more a jaya smash my one mobile, and a woman so casa, Doctor Fondy as a woman Katriaba, one more dear, still, Ejina dear Mai. Akatuamu ensensamu ene kwanya wakatua betumi aso ho akwankro ewo wiase asetena yimo enumu ane edaso ayegina na financial experts eye oru akwabena obenda ko ene ewa Sompa Rhapsody dwumadie so ewa bra ma me akoso ago aboaje eji ndadwa ena eja
wato safra no eno pani ebenso ebetena ase na Sompa Rhapsody no dwumadie sonko asompa ya pa hontoma na anu ya na chese na watwekora mai newborn baby kura ya dwumadie we se efiti dwada ekosi efiada ebra no ngotweabo ekosi nondu sa wotati a wankasa bon se o life no a transform na chese transformography na abem na bibia akoso owura adako akire mu sei yeni ayeye bosume adwuma kakra bosume so abeti koron ni atu aka no se sebi ya pese yatumi abobra ema bra no husi abano a wase bosume yakatua no kwa no emi amabra wu eno no wogi abedi hand to mouth enti sa pese obobra pade a wusika na bosume wogi ne kakra do fa bi ye business na nu ne betumi aboawo wobi ho no ase an Ghana ha nye de mi tu kwan akọ ayamanone green pastures na tres wakọ akọpe ayidie eto green enko a wo kire mu sei sa wo Ghana ha sei na so pese udi ya betimi adiye wo start bibi kumebi wani baba ahoso no na watumi adiye ewa abrabom nsam enin wo yem ponche wo be a mobile money shop me wo high wibaro wo be a telephone friends radio station wo fa nipa mo ma ye adwuma ma wo every time as an answer 50,000 and kan ye dey no enti salary na wo je no ye but enye so much part of the structure of the work what me abobo e dey be rush e be watimi dia wo advance be open tipa track wo manage wo be a provision shop wo be wa ye zo wo produce Entino enuma kakra wo betumi ahyase no waye eso man bapa eno na owura obenda ko kwabena financial expert woni yen edimo enkomoi Sompa Rhapsody so ene de ya ensemu yensem training be matenten ene tintim som yen abusua ye ka wo se Sompa wompa de ye kan ye tie maka kire Dada se yetna ha na mpempi ya ne yedi nkomo a empenifo ya aban mu mpenifo no wo mutie pa ebi na asie enura na soame interchange na eye project ba ko a Apam Dadaa no wo mu etintim ye wo mu ya kwakoduru baabi na emom no wo mantimi anwie ansa na ye ho wo mu ema wo mu ekoye na wo mu kire mu se interchange no a eno a ye incomplete eno so a wo mu emmebubu mfamfiro se de enura na residence no wo mu eka na ne enfudro esoro ne fom nyina ama atete pa na wo mu efom wo ho ye ne mensi krate ya ma ne bofo ba wa beidu na fe assembly member won potem wo enura ye ne wo mu nyina di nkomo ewo Sompa hot bite kase bono eso ene se anope ye da soro ya yate se Asante Mantamu soafo onimunyamfo Dr. Frank Amuakohene de ato dwa se na se eka bi wo hono mu a contractor no esesa wo mo dan akiri edema ne ye kai project no wo batimi ahya to niema ama wo mo ebetua oso wo matua kora ya tua contractor ne ka ya ye ka sei enene wo kine ya wo sesa ne nkuku ne nkaka akwakosi ekwan no so se de be ya wo betimi aye na se de omanfo ete mazin wo ko block ikwan ye deda se project no wo mo me complete ya ne wo mbedwiri emfangu ho no wo sesa ne man nyina nya de a wo mbehunu bi nwa bra woni yensentwofo e kasa no sei ene wo kan no That received information from the transport ministry that payment has been made to the contractor from equity. All debts paid them from 2024 all the way to 2026 have been paid them. And work will resume the interchange next week. Also to remind you that work is ongoing on the Mankasu Road, the part is Santasi Road, work is ongoing. They are going to Manoko Road, work is ongoing. As we are doing all these, we are also ensuring that it takes a more type of solid concrete work that needs to be done. So before you ask, I wanted to let you know that these are some key interventions from central government. Enti ensemwa Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amuakohene editu dwano na se Ashanti Fest no edaso ekoso na wo mo koye enhyehyɛ kakra bi wo fomena program kakra bi se sagranti wo no wo mo ebe mark ye ho enkaye ne ade enti ewa Ashanti Fest program na ekoso no sa adwumadi na se na wo koka sansem ye ya mane boni ba wa beidu na wo no so egina ho bi a wotu bi eba ayeyi abusua ye daso awa Asante mamu na openso ne sasa mo pani hene wono anso na ya chi ame hene de ma adehye a wono mo nkwanta patase divisional council ho na kwese sare nyansapo ene ne din na se Sompa kase ne de wo mo mfa ni agro na wo mo tia wo mete se kase bonum no yese jama Asante mamu selanga de fo aduru ho
ebi akwa akotwitwa obi yetwaja ato obi fiem ya hye no nom no ho ade no wasere langa de asam de mo keka mo mfa ma santemamu sanse wopenso ahwa so na tra nkonwa so na dikrofo esa na se bia nso no enya de awom be soso enti de esi ye no ewo papeti ano no nye langa de asemo sanka langa de awom be ko asase no so we wom be ko fie ba bia guest house no wo no na na ye oba ho se de nana esare nyansapo wo kire mu kire ba abeduni yɛ so bɛbɛ fam a ampɛtia no kɔ mo kokon na yɛ ɔbaa ho no kokon yɛ so le yɛ a yɛ twitwa no ɔno ɔbaa ɔno ne teɛ ɛna saa ma twi akɔ akɔgye ɛde na kɔfa antɔkwa ne ba ɔmo ntam wɔ ampɛtia atrɛ akɔfa saa twitwa yi aba akɔfa ɔhaw de abe sɛ yɛ asase so de agye sɛ nka asase no ho na antɔkwa no besi wɔn antɔkwa no besi fie wɔ ɔni patase no wɔn ne gɛsa so patase no ɛhɔ na asɛm esi nti ɛnyɛ nsase sɛm nyɛ langard sɛm yɛnim sɛ yɛwɔ santene wɔ kasɛ langard de ɔnso so na mu obiara nso mfa bi mu obiara nso ɔde ani die biara na mu wura sɛ de ɛsɛ nana akwesi asare nyansapo wonne otumfo sasa amopani hene wono akra na ya chiame hene edema nkwanta patase na namatra nkonwa yefra santimanta moni enwura mu ewo hope na ho central mu ahebedwani onanyafo Richmond Edem Kofi Potosu wono na akasei na ne nsem kan yemu no wode atodwa echiremu se ebi mususu se MPs no wamo anasabi wamo epre eye mpunturo eba empesua hodo so wo chiremu se ebroso se wamo chirechiremu ema Ghanafo yete wamo ase se obi ye MP a wono no nikuo a wodwon yo ebi as wodwon MPP ana NDC anase ebi a CPP a wono no ne ato aba ede ama no se ekuo no wamo hyehyeye ene se de ekuo nanim beba nyam e wo sampesua no so nti ene wo kofi ho no abesom adehye e wo sampesua no so ne ye ka wamo ye agent pa de ma development wamo a esi wamo emetri so e DCE ene afa MCE ni samni. We need to advocate a lot so that people will understand and appreciate, so that the people after us will not come and say, when I get there, I'll build a hospital. You get into it and realize that no, that is not it. MPs are development drivers. The assemblies are the development agents. So the MCEs, the DCEs, they are the development agents. MPs are drivers of opportunities and services and development. Mind you, the MP going is not an individual. He is going on a ticket of a party. And the party ho central ma sebedwani onenya for Richmond Edem Kofi Potosu wono enene sompa kase ekasai Abusia yenko asante mantam ni mu biem na manso mem dome ewa manse South Mensino emu en wo manfo e won potem wo kire se akwan a ewo area ho de nyenyenye ne ese school bi wo ho ye efe no Petra Basic School na saa eho no kora de emi se echen baabi a eyade bi se hadwene ama adesuafo no kra mpepi obu wo horoma wo ma school ena school buses na ye de fa nkoda no kra de ko school no wo mo de ba de bia ye de ko shop de bia ye de ko shop enti proprietor wo da school no ano eye Owura Joseph Opoku ena woni yamani boni Ebenezer Owusu ansedi nkomo no wo kire mu se saa hawi wo mo aka mo mafo kura suhu eso bepem na mpanifo nya meye kwan nto de srade eto aban anim se wontie wo mo Angels ne bi ni se ye kai problem ahaya kwanye enti yama che se ekwa ne nam so no ukoba ko mi bia ba na ukai ase etoro bia ukai mi ansa nyina betima se no ma holiday abra nye holiday mini ba bia me ko first kala free eso nyanko padum kakra akra na chi se etima ye ato aso mre bebrebe ye kwan de manso de betima ka se ekwa pa ne problem ti de mesen se otimi bua no ye kwan ma ya ke ho beto yesu ye ni beji Owura Joseph Opoku wono ene ye proprietor woda Petra Basic School ye wo manso mem dome ena wote ne nka na enu achi mensi kwankyerefo a woda ehumasua ano ewa Mansie West ene South Mensino emu Owura Simon Ampoma Antwi wono so ka kakra edetato abom homode ye ewo nwomasuam matete nkwada bebre makọ universities ngade maya de ye beda proprietor na oti school na nan ma masase do masi ye eya dwempa ateni nkwada bebre ama sankura no ene o ma be mpanyipa o ma be ye wewo de ya de pa say ye say invest in education e putu nkura no ama mbi nya babi pansi o mo nyina be mpanyipa bwa mamto ekoso Wei eye Owura Simon Ampoma Antwi wono ene ye district director ya woda ehumasua no ema Amansie West ne South ena yete ne nka ne krakra emu
ohene ya owo manso ankam nana kwantwi ampoma wono so echire mu sasemu a proprietor ene district director kan ne kwa so a eno no sanse wo hwe homasua mu a wo mo bo mo homodi ye pa wo district ho enti sa kwan ho asembe ye problem a ene yade bi a eno so entwe ye Eriasa na omunyina celebrate 30 years anniversary na mo say asheni a very great achievement me bom pa say obade enso rama school na koso asedi we na nimnya wiase nyina ate say Pepra International School enso etiase na tete akuni ene akotene fibre ama Ghana ani wiase afa na nyina African kwa na tesa enka obia oye bibia abo mane de ese ayaba na sede ese osonase no pagya manso ankamu hene nana kwantwi ampoma ena wote se woni yamani boni Ebenezer owusu ansa edi enkome ma menkai wo se premto brakase ebon na wasungusu a wutie na wani gusu a wo hwe e wo Sompa TV no eso yede aseda e ma gasem ena ede super strong waterproof cement no aba yesi fabi eyo project yede sidan yede ye plastering ade bia efa building hono e ade se yusu na ode ya ebetimi akoyi ankasa se dan esi ho na ase asase enonom nonum ensuo na ho behwe me say ubetimi di paint ahodo afadan ho nyina enye paint no o cement ni edisi dan no problem ho se enye se bia area no eye waterlogged me patcho gasam super strong waterproof cement ne yekamfo de ama ba bia tonton building materials okwa eyade se ubenya bi na waje wode gasam was say the nation builder yemfa se da PSC so emma time eba Mr. 3 de adro pebinenom say malaria say fever wonu ato a wuntimi ne de honam ya obeda sorry de bia wo problem now complaining time member Mr. TIME eno ene ye kan for dia ma baby tonto nro bia pharmacies herbal shops obenya bi ato 0244 417669 0244 417669 ewie ubedidi a kohagea ho ne kodidi lunch no wa 7 kama se eye banku ni tilapia se eye tuo zafi se eye ebia mu aduane bia fried rice jollof rice plain rice assorted no nya bi ekoyie pa na ye de gizzard kakra fa na yabokosua kakra egumu se utimu se rich ankasa hagea se program bia oyefa orders ne breno na wonye ho adwuma enfama hacho atomic kwan no so ewo enkra hanom say eben transition funeral home hagea eye deliveries eko baabia ewo Ghana half na baabia numbers no eye 0246359921 0246359921 kasa natural mineral water eye abujunsuo ensuo ye de afan fidie mu ya sonsonsuo ye ye fin impurities ni nyina e de afrim program bia ye fa bi so wahoho ye wasashe mu de ye wo eye bottle mu de ne ye wo dispensers we ya ye se ya to sachet water mu kasafo wo mu gina mu dendenden a wo mu de wo mu prices no eye very very affordable Kasaloma Ventures for na kofa de aba Taifa Back Hospital no echi ho eho and abehunu wo mu 0206 469430 0206 469430 wo mada roma ye dane ye hutiawa ni age aboafo enkrato ye ba de ya ka chire no ye de beto aso me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me kan se yi ba akun ani wo yi nyensen bra sanya time eba me hye esi agye me ni fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hye me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye anu ku de na nu oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuo de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu entimi nim aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se opeta meba misha emududu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em 0244 417669 ayo set time no
TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako FDA aje ejodi nkra tuyi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert Edebo how krenya ebo wo ahweme woriwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu amepenti ni hu ya menye me ho kra biom ebo kofi pa na se won timi fa painting kunti anzi o hwe ohaw no ewo dan no angasa o nti we dey men dey edan ko se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement fofra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban fi nsu ho nsu ho ban bo eni se we dey repairs nkwan o da bi ominia eno ne man dance no hwe hobetumi dia sowosia nsu anonom no ma wo penti kra na e wawai ano ana hobetumi su die sidan sa hobetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a hotumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sam bohon bai sinni preko Gasem the nation builder. Sompa TV Emma Aketiapa Ebusia Emma Aketiapa yada se yetu asam no eso na assembly member ya wo no wo sample so ye no no ewo offense south mesininim ewo asante mantem wo super papa ne sada ne sa ye wo se we die wo kura ne sama kura ne achechede onanyafo Samaria Zakari wo no ena ekasai wo se bola bi ewo ne mpasua so wo ho no mo bola no ache ne nana no mo braso ena na bola no wo ho se bola no atukuro e de yade a eni kwan se etiate se potampo na deba enam so ema empanimfo eti wo mo hu nyina gum na won mo nyina abo ho so no matimi aye bibi na so empanise ba akofo ensan so nyankopo ani kasa kata nti no wo toto sra NGO safi aban ene wo mo ka biewom ese wo mo meso wo mo asene no wo ntimi ntu bora yi nsamani bola yi awo mfie bebre kaya wo ye no e ba beto bola betima ka se bola no betima nya be 100 and over yes bola yi awa ba na mo bebre ya tu afa ho se de be ya nka ya maame no mo enua no mo ya papa no mo benya ba bi eje o mo na etu na mo bebrebe wo hwe nsani fa so a ya si adu level bi a se ya boso ma ho bibia ya wie na mpempe na nya wie no na no madawroma ene committee any assembly member Adwoa ama yanya old one na ye de enduagusu ni before the meantime said the be ya be wi na enyina yatimi akoso na mpempe amene ka say anamo ayatu said the be ya anka bola yi be fro na omo etiben bola no na se kuro no enso ahoni die ene omo apomuden ebe konkan no yetu anamo akọ municipal chief executive na anamo ayatu no ya babehwe environmental officer ababa behwe but kwan a ye de cars tipa trucks no ene assembly drip machines no be wura ha aye bola no waduma akwa kwansidie Openi okasa ye small honorable metre assembly member ya wo no wo sample so ye no ewo offense south mesininim ewo asante mantem onanyafo Samaria Zakari wo no na ede na desrede enam ye sentwani ba wa beidu so a wo de ba ye yada ne atri ede asom we abusua ye kowie kase no wa amanone na amanone ne Burundi mamu ne yekọ Burundi wo mo ahenkuro kase Bujumbura efa ho na awerɛho semiyese wo mo kyasa topa ye bi akɔna ekɔ ba bi a wo mo kura wo mo tuo no wo mo ba ammunition house ho ɛho na ekɔe
nanso we nyina no asan so ade ewu enam saa ya so ama wo mo che se uhwe mu a mpi ba santra ho o prison se wo hokura no to paye akokasa ho ama nipa ba akokura tinana no mo wanse do ne no na mampani a won na wo Burundi ho Everest ndaimhye waba amane ewo ne ex ho wo chese no kwasem ni asi no ha adwene ne mo madehye a wo mo adehye afiri mu nyina nso nkafra na won mo nhyeden sesei uwura ho a wisie de chese age kuro no ba bi afa amahubua atokuro ma no so a musaga ho no wo mo ba amane satimamufu a ho kura dodo na akura akademu nanso ni nyina no de esie enye esie awie Abusia wei so na ye gina na awie yi ye de ensem no asisafe no abeka ye ho ade de baaye no na de di mu akoti ni bi se National Association of Sachet and Packaged Water Producers for wom se nyame ya adum efiri Adwoa da bosumi ne da etoso ensia no wom atotototo ensuo buo emu abamu a ye ne se dogbe wati na nanom wonse de Lawrence Kennedy ho wo yesuani ya no wo Dadaa Abena Basic School wo mama kwan no la na omzo wo kodware nsum ba mo wu afa no amania yansaka efri Burkina Faso eba chiremu sempani form wa Ghana ha sei ni wo makokasa e maso na ye de two tomatoes se mu obi ama Burkina Faso mefa tomatoes no wanam ayi ede afri so ye di mu nkomo sada na Institute for Education Studies IFEST for so etoto sra wanam achiremu se ehyehyɛ ya aban no ede aba ochiremu se mofra no tro bi si yin so hwani wie na wo result no wo betwen ma ba na watwe ba kontem ansa no matimi akochusu secondary school so a wanam be ko na no ebetumi aboa IFEST for say yan try ba ku mienu hwe sebeboa de ayenya ne sa emma mofra no Ebusia ye dia sedano ema Gasem Super Strong Waterproof Cement Time Herbal Mixture Hajia Special Local Foods Enafe Kasa Natural Mineral Water set womaso yasne na kasie ne free yatan ye kesie mu no efa ye branches ahodo ya to apete ewo Ghana half na baby a Sompa Kumase Sompa Takwata Kra de Techuman Sunyan Enkranza Doma Kingdom 4 fa bi ewo Mankesem 106.1 eso enafe Kanes Urban Radio Facebook YouTube baby na yeda so Sompa TV so unya yen ehye yen ewo honom yenom a ye bekin